whanga pe ngai ka whatapu tau pe. Ka tamua ke te au ke whaki whamatala ko whanau pe ke lahe ngai whainga ke whauhinga e koe hako e uhinga ho tau uesiri ana he konfenis kono no hiwa fitu. Peo beu mau inga o pito ke whakatokanga. Peo hako e mea uneanga o whakawhaike ke hei e uesiri ana pe mea toi kakai. Tui koe uhinga ia whainga whiu koe na whaike whiwhiri. Ne ngoi o koe ke umaurerei pe koe uhinga e ka whangai koe uhinga i ka te au ai kōmi ki o tau uesiri ana. Koe whainga ke whiwhiri pe koe hako e mea umakehe aki. Ai kakai ko ui koe ka uesiri ana. Pe koe whamai ki whamatara koe ni ke o atu ai mea lahi e wha. Koe ngahi uhinga la lahi ia pe mea ko ui koe uesiri ana. Koe ulu aki, koe mea mahu inga makehe aki ai uesiri ana. Koe hui hena kamata ai siasi koe ni i ngai klas aho. Matala pegea tau kunistu tonu kai sa susile no tau tahi nau tonga. Koe kakai na nau hau kia uesiri na nau mao inge esi o e lotu. Koe hinga mao inge esi o e lotu, koe na nau mao lakanga he lotu, na nau malanga he siasi, nau whainga he whatongia ko tō pe lotu. Kei nau ngoi nau tō ulave ki ho nau loto hami. Kei nau ngoi tō mo ui ho nau loto. Tāna kia apostolo ko Paula, ia ua Timote vahe tolu ke kakai nau mao inge esi o e lotu. Ka keke nau mao no tō hono kakano e lotu. Peko nau tō onga mo ui tala noa kia Paula fulisi ngai tō onga mo e kai koe ni koe sio kita. O whakete ki nau tō pe koe manu, koe tae whaka apa, ma hafu au tūpe ai. Aia koe kakai na nau whai whakatape lotu, na nau lotu tu asino pe. O i kai ilo o kutoe hono fumatai koloa e lotu, fumatai koloa e lotu ia, koe mo ui whakalau maari. Pera nau hako senu mesle, pera ngai senu mesle tutuni, a e fiaf to, pere rulgo toa pe, ke nau o mi ai ke whai ki ako toi tapu. Koe mea afu ou abitu ki mui ia, to kamata mai e presidenti ko Alfred Mone, ai e tau ngahe klasi aho koe klasi whamisnare. Ko kora tu sias to o me ai, he kune tāmate e ku hoko rewa klasi aho e koe klasi tānak paanga, koe klasi fua whatongia, fua kawenga, kana e uhinga Wesley koe klasi aho, koe klasi ke ako iai ai tohi tapu, ke ilo e kakai, ke o ngoi e kakai, o wahanga he whorofora koe riu e nau mo ui, ke o te nau kei nofu hingi esi o e lotu, ka nau au sia ka kano e lotu, ai koe klasi aho e koe mea mahu inga mea pango mate tau ngai klasi aho e aoni, uhinga e klasi aho, koe klasi na e eke ai e tau mo ui whaka aho, ai koe uhinga e no ui koe klasi aho, e na e whahe uige ko toa pe, me kono whehu i te whitou pehe, wanga wheho whanonga ho mo ui, me klasi aho koe uige ko hiri ke klasi aho koe ni, pana e whaafai a vahe, wa ngai vai anga he mo ui, ngai whiri ko tā, ngai ahi na i kai lava, pe moe kore ke klasi aho, ke nao ngā huwhe kina mai, pana nau lau rewa wholofola, e whai meha nau whakahino hino. Koe lauga Wesley koe ke tohi tapu na e peheni. Koe tohi tapu, it's the one, the only standard of truth, the only model of pure religion. Whanonga beu ke lau koe nuku whae ngai makatu unga koe tohi tapu moe, tu whakaholo moe au sia me whakauhinga mea. Ka kia Wesley na e tahape, ai makatu unga e mo oni koe ke whakahino hino mea ai lotu, koe tohi tapu pe. Aia, ka bau kuiha ngai mea tolu koe whakauhinga mea moe au sia. Pea moe tuku whakaholo, o ku tonu ke nau i he malu e tohi tapu whakahino hino e tau wau sia, whakahino hino e tau whakauhinga mea, whakahino hino mo tau tuku whakaholo, me tohi tapu e koe mea na e tui ki ai a Wesley, that's the only standard of truth. Ai kuhinga ia, koe lula fua pe ia o e mo oni, the only model of pure religion, koe pēteni pe ia, koe kupesi pe ia e taha, koe lotu hawa. Kono wa, e ngata pe klasi aho koe mea hano ua ko whailonga e ke makehe o e Wesley ana, koe whanai fo ahawa wha me tau ta whitol walu, koe mō mea i hau iki, koe aho ene whanai fo ua Sun Wesley. Pa koe whakamatala koe Sun Wesley ke mena e hoko ako ia, koe ene pehe, na ne alu ke ki ako toi tapu koe ne whai Altaskate, i London, o ne whanongo e ne huatu o ku lau e hataha, e whaka uhinga, e tala teu, e tangata ko Martin Luther, tangata whakarei lotu koe sia mane ta senturi taha no tanima taha fitu, a ene tala teu ke tohi loma. Pea neongo i ha mawhana makehi ono lau maari, na neongo i na amo ene ngahi anga hala ana, ko whakamore. Ai koe whanau i fo ou ia. Koe whanau i fo ou, ko hono ai
ke lave ko tau wongo i whaere e moritoni he himi. Ko tau wongo i o ku tau e tata o lave ho tau lau maari e ki he mo ui taingata. Mo himi tahu pe ko hono tala e lau maari e mo oni pe. Ko tau whakamaa ko whai he tata. Ko tano e whana i fo ko e ongo i ko whakamaa e tau ngahi anghara, ko awe tau ngahia, ko whai ho tau ririu mo i kono toro rewa. Ko maa oni hao hao. Ko maa oni hao hao, ko mea bia taha o makehe aki. Ai toka de rini mai ngahi ako naki a Son Wesley, me toenga o kakai koe na nauhanga fotu e ngai lotu koe ni whakapalot sani o maamani hanko Martin Luther, Sion Kalavini. Mo hai fua e kau tangata na nau hopo ake sia mane he tau sinturi taha o no mo Siniva mo Europe taim ko ia pananga whakafoke lotu ke tohi tapu pe au e kuonga koe ko kuonga whakarerei lotu, the Reformation era. Sinturi tahano. Manduko Son Wesley na tuk whanau Son Wesley ta fit noa tolu. Pe kia tau ta fitu hiwa taha. Aia koe fu i senturi kakato ia. E maui e tangata koe ni senturi taha valu ia. Aia koe ose ta ui e wangeau. Me whai e whakarerei lotu. Tui komanda ke foke kakai ia. Whakawharala pe e nau tolu ia he whakatonu hia e nau tolu. Whakatonu hia e nau tolu i he tui ata pe kai kaua e ngāwe. Pe kai ke ase nau tonga mo ui nau tolu ai maa oni koe o mai e he tui. He koe tui. Koe fuivi ngāwe o tuau o mai ake ne maa oni o aiki o tau loto. Kono winga o pehe ai o whai o tau whakatonu hia i he tui. Mo tau whamaa oni i he tui. He hanga e he tau tui o mai e maa oni koe o tuai a karaisi o aiki o tau loto. Pako ni aiki o maa oni a karaisi ko tau loto. O kune riu kawa lewa i e tau mo ui ke tau asiri hoko ki a karaisi. Ke asiri haa i he tau mo ui ai ofa a karaisi ene whakamore more ene kātaki sio. Koe fuivi riu mo ui ko ia ko tuina kai siwa Wesley asi Britania pe mono ko kono winga nga Wesley malangai ai ma oni hao hao because Wesley na ne fa igi to ko a plain account of spiritual perfection, Christian perfection. Igi to ko ni ko ma opela pe ta download me interneti ka ko ne fa kau na ne malanga i whakakau ko e kamu o e loto. Pani berewa ene malanga. Ko uhinga kamu e loto, ko me uhinga kai e wholofola ko e hao ai, holiness. Ai au uhinga ia, e kamu e loto. Ko e mātua ki whakamaa me ngahi anga hala ko toa pe. Me he ngahi mou saa mo e palaku ko toa pe o e kakano mo tau lau maari. Ko e mātua ki whakafo ou ho tau atamai i he i misi o ene afio, i misi o karaisi, ko e hao e tau mo'ui, he hao e tau tamai u hewani. Mandi whawhoroka si isun pe he, mo hao bek mo tolu, hao mo tamai u hewani. Pe he Son Wesley, ko e uhinga ia o e maa oni hao. Ange ko ulau, ko toka tere ni pene ta, o makehe aka Son Wesley na niako ina lai no whakanga iai, ko e upehe toko lahia, pe hanga whewhea tau maa oni hao hai no tonga o tau ke yang hala. I kai tau toki au sia maa oni hao ko iai au te tau whemata ke mo eki, pe ririu ki tau tolu tatau, ke whakalaanga mono langi ia iyo na tuipe Wesley kia ka kohinga Wesley ia. Koe mea kono ni tāna koe mātua ki whakafoki e tau mo ui tato ke tau ofa ke o tua ai kotoa e tau mo ui. Pe koe tau ofa koe ki he o tua ke kotoa e tau mo ui. Pa mone lawe koe e himi. Tu kui ngata peo ke aonga mea kotoa ko ofa ke mea kotoa tu kui ngata ke aonga. Neongo pe koe ai koe ke po whaia te mo ui koe ke te aha ita. Koe ke te aha whehia. Koe ke tu e nia e au ngai kou i whai mai unga tu e nia. Koe inga ke te mo no fōai. Ngai kou i whai mai e kakai. Tuku pe ke aro. Kau te ofa ke mea kotoa tu kui ngata ke aonga. Neongo pe koe. Paka whakao si reo. Ko pe koe mea no whaa ko whai longa e mea koe metotisi. Rea metotisi. Ne uhinga ke na moho whaunga koe ke whakaurui kakai. Ka nanga Wesley ki tohi koe ngurau a plain account of Christian holiness and pe koe metotisi ku hinga ia. Ki ha taha o ofa ke o tua ke kotoa no loto. Pe mono lau maari, mono atamai mo e iwi. Pe ko hono mana ko mawai pe i hono loto o kutuu i he otua. O tangi hono atamai o pehe. Ko hai mo koe ko maui langi. Pea o ikai haku toe manako i mamani ka ko koe pe. Mau mo mea koe vese na e whau mea koe ko toe me sam fitu tolu. Koe vese o whau mea moritoni e tau himi koe ni mawalu tātū o kulau a rei o e langi. Ono fu maha mono masani. Ai koe whakaukau ia a Wesley koe metotisi.
koe toko taha. Whakafonu ofa ne mo e unoho ma pea ko tō peo o sio pe ke eiki, pe ofa peo no lotona ke eiki, mono atamai ke eiki, pe ko ne mea ko tō pea na he mama koe ni whakatau mo pe ke langi ia eiki. Ko tuia, o tau mo ke tau tole kau mito tis kau wesi ana, ke tau whai ke tau ilo, koe mo oni o tau wesi ana. Tau ngā whama ue klasi aho. Whakapapau ke whanau i fo o ke au sia e whamore more, o ngahi anga hala e whamoni loto e lau maari. Ke tau au sia maa unoni hao hao a koe ni ulau ki ai a Wesley. Aia, ke tau hao hao, he hao hao e tau tamai ke he vani, ke tau moho whaunga. Ai koe huinga koe kai koe tau ofa ke otua, koe pe ke tau koe manako loto i maamani, ka koe otua pe. Tamai mau kore. Arofa mua ngai mo ke mo oni e te mau tole ngai whakaukau koe ni. Ngai whakaukau na e omi e tangata koe ni ko Wesley, mai me ho wholofora, ai mo ke mau mo ui, he maa ni hao hao koe ia, i e Sisu Christ ko alo ko mau whama ui. Amen.